بلوچستان ماین اگر شما اگر نوکریه شما حقوق گیریه من رو آقا تهداروش من اومدم برای تو خدمت کو تی وظیفه تا پول گیره تا انگار تو شکتا ہے مب پرمچی ہو کنے تا ہزار دیگه ده ملک نام نکورتا پرو عملیاتی گیره یہ بنیاد مسکن یا دانا شپا ساتھ سایا کہتے مردم لوگان پروشی در ہمیں رنگا کرتے بڑے بڑی لوگان چاہرے کچھئے نا محمود لوٹا کے بڑی لوگ چا چوتارا چوکے موام چورتا ہمیں براتے تو ہماری دامن نئے من تا دو 80 میلیون تو من مردی بھی برا دورتا تا دو 50 من بانکا دورتا دیکھے ساتھ دیگری کو رہا دورتا من 80 میلیون تو من جنینیا وام دارا یہ لوگانی خاطر کمی چوکر رودگار نیسے یا کمیشنی دے دوچی کا کجا کونے سکتے منی لوگ یہ دپو کی کرگینی کہ مامی دپو کو چیرہ سرمائے دو کا کپتے گا پاشے ہمارا ورگا مار من جرے گا دیم من جرے گا بلے من کپتے گا مجبور ہم چی دوت کمنا لوگ نہیں ہے میں کہتے ہیں ہمیں من کپتے گا میں لوگانی چیرہ کہ منی لوگ آمادے بھی مر روتی لوگان بھائی دوشی کے مثل مغل مثل دوست نہیں کہ محمود بیتے گا یہ دوست بیتے گا رازار بیبواس بیتے گا جماعت وار میں کہ اللہ منگوشا عرش پہ چندہ تو یہی سوال کرتا میں غیرت سوال بیتا دوشی دا شبا کا بیدیت پی ساتھ سائے شبا دو آدمی کا مارا شاہ چکر رکو دات یہ چوکانی واہو زاری نونو کشتے گا دور داتا گا لوگان چے نونو یہ چوک سائے بجے اتکا گا مائی باش کہتے گے اداشتے گے مانا جی داس کہتے گے میرا اداشتے گے دور رہتے کہ میں لوگ پروشتے کہ یکی لوگ زنستانے میں پتی لے چیز لے گاس کپسول دوست پروشتے تھے یکی کمک داتا گا پروشتے گا تھی یہ لوگ میں بامسائے گا مارا پا بندگ بستا داتا مارا لاپ نے شریر سارا ورگا ماوتی لوگ چوتو اللہ دا ہمسائے گا بیا جوسکا کے لوگ ہمسائے گا مارا پندتا داتا بستا ما مجبوری بستا گی مارا ایسے کاروبار نہیں منی چوک بستا چندیا شوتا پا ٹوک ٹوک کرو سارا منی چوکا یہ چیکو تگا ہمسائے گا مارا داتا تو ساج تو پنجا ما لاپ نکو تگا نوارتے گی لوگ بستا بنیاد مسکن اتکا جیتے گی پر لگت مارا جیتے کہ منی پاد منی داس پروشتے گی لگت منی ساری گور جیتے کشتے منی جیگ جیتے گی منی جنہ گر رو پتے گی منی جیلے چوک کے دورتے گی لگت جیتے گی مارا کشتے گی دور داتے گی ماں بستے گی ماں بھی گدان ٹی وی چارو کرم مہرانی درود سرباتا شرفن تشم ہر جگہ ہر کجات شمع زندمان و اشبا مرحدار انچو میں زانا کہ بلوچ یک قومی جہتا یہ زمین سر 15ویں صدی چے ایگزسٹ کم 15ویں صدی چے ایز اے قوم ایز اے وتی ملک کیا پتہ چکے کایا تو شکے پتہ نصیر خان نوری زمانہ کا پتہ آئی تو اشار کا اسٹرکچر دا تو پراو شائگان کو بلے بلوچستان ہوا ودا ایز اے قوم ایز اے وتی آزاد ملک کیا یہ زمین سر بوتا اور وتی جودا پجار نام دو ربیدگی گو اوار زندگی کرتا بلے پتہ پاکستان قبضہ اور ایران قبضہ چی بعد بلوچ سرا ہمارا ریاستی جبر کے دنیا ظالم ترین قوم مردمانی سر ظلم کرتا ہما کے کالونی کرتگا آن غلام داشتگا گسانی تہا زنجیرنگو بستگا شانچی مسترین جبر مرچی بلوچستان تھا بو گائیں بلوچستان ایش نہیں کہ تہنا پاکستان قبضہ بلوچستان تہائیں یہ بلوچستان ایش نہیں تہنا کہ پاکستان قبضہ تہ ہم صوبہ رگوشان بلوچستان بلکہ بلوچستان ہما بلوچستان ہے کہ ہما یہ نصیر خان نوری ہما اسٹرکچر کے داتگا کہ آئی ایک باہری افغانستان کب تک آئی ایک باہری ایران دستائیں اور آئی ایک باہری پاکستان دستائیں ہمیں اڑا پاکستان چے ابید ایران تھا بلوچانی نام نوش تک نام زوزہگن ہوتی بلوچی نام پر کنگے اجازت نیستا ادھے اسکولانی تھا کالجانی تھا ہج جگہ بلوچی وانے نگ نبی تیں ادھا بلوچانا ہوں 4 جگہ باہر بانگ کرتگا ادھا ہوں بلوچ ہر ہفتے کے سر 10-8 کشک بیتے ادھا ہوں بلوچ جینوسائڈ بہ گئے ادھا ہوں بلوچ نسل کشی بہ گئے ادھا ہوں بلوچ زیر پولک بوتا ادھا ہوں بلوچ زیر آرہ چائنا دستہ دیکھ بو گئے ادھا ہوں بلوچ رہے ہوتی زیر تہا ماہی کے شکار کرنے گیا کہ ہوتی زندگی ہے ہوتی دو ربی دگے فیصل ہانی ہے کہ مستری نیستا بلے 4 جگہ باہر کرنے گا پد ایران دل سرد نبوتا انگتا نون دگا ہوتی کیپیٹل لبزن پائے تحت پدا آرگو بلوچستان شفٹ کرنے گئے انی دگے ایک بندلی پدا سازتا ایران کہ ہوتی کیپیٹل بلوچستان تہا شفٹ کرنے گئے بزان چا بہارا اسی پوچھتے مول و مراد چیاں آیا ایران رپا بلوچستان مہر کرتا کہ چا بہارا ترقی دو
یا چابہار مردمانہ لٹکشی کن تو آئینی گسان بلڈوز کن تو دا دیگر مزن آباد دیگر درآمد قوم آباد کاری تو بلوچانہ شوتی جند زمین سر درانڈے ہو دور چگل دے گو دور دے گا ایک سازشی بو گئیں ای پندل پشتہ چونے چونے خطرناکیں اکثر کہ میں گندگ نبو گیا اور ای پندل پا بلوچ راج چنچو نقصان دہیں اور ای پندل بلوچ عاقبت سرا چی اثر دوردن تے و مرچی کے سر چی اثر دوردن مرچی ما سرجے میں ڈسکشن گیشتر ہمیں کیپیٹل بزن بلوچستان ایران پائے تحت بدل بو گر چابہار آرگ اور اسی اچھی ابید او دا بلوچستان تھا کہ بلوچانہ اقلیت ہدا دور دیگ اور ڈنی آباد کاری کنگ اور بلوچانی مڈیانی پولگے روایات یا کہ ریاستی جبر چہ حد تک اسنا گڈ مروچی کے مہمان وجہ مہم سرخوش کے مہم سرخوش وقت بلوچستان راج اتفاقی گلے سروکن تو ایک جوان ایکٹیوسٹ ہے کیا سویڈن نشتہنی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے ایک پشارن زانتکار ہے مرد میں گوڑا ما سرجہ سر پدی حضورن چھ وجہ مہم سرخوش ہے مہرانی درود سرباتا وجہ مہم سرخوش تر گدان اولی چکر آئے گا اولی رندہ آئے گا تر وشد گشا تی لک لک منت کے تو ہتے مرچی مارا شرف دات و واحد دات مرچی میں گدان منت ورن تی وشد ہے سلام پتو وجہ و پا گدان ٹی وی چاروکان و بلوچ دراہی معلوق مہربانی کی چاہ من دعوتی دا تو من یہ فرصت گیریات کہ گدان ٹی وی چاروکان گپ ترانی بکنا جی پاما شرف ہے تو کمو گپانی بندات کرنے چا پیسر کے نوکتنے حالاتاں ایران قبضہ بلوچستان تھا اور ایران وتی پالیسی نہیں سر کم شمار جست کنا پیسر کم باز تو میں چارو کنا ہوتی جندے باریا گشت کرت کنے منی نام مہم سرخوش بلوچ برهان زئی باز فامیلا من سویدنی نندو کان یوروپی من بلوچستان راج اتفاقی گله سرو کان بلوچستان راج اتفاقی گل یکی جا بلوچستانی گلان که گشته مغربی بلوچستان جهد کوشش کنگید بله بلوچستان پا ما یکی دراهیم بلوچستان یک بلوچستانی و هر نیمگی که بلوچستان دردی رنجی بکپیتے میں دست برسی ما وقتی کوشش کنیم پا بلوچ قوما بلوچی قوم آزادیہ جی من نتوارا چونا شو پارٹی حوالے گلے حوالے کم باز رندہ گڑسر ونتر ضرور جست کنا ایک کدو کہ شمیں کار اور شمیں پروگرام چیاں بلے انی نوکتر حالانی رندہ کے میں چاہ رہا ہیں کہ گشتر تو میڈیا ہاں چاہ رہے ایرانی میڈیا چاہ رہے وہ دا ہمیں ظاہر بھی کہ وہ دا واقدار ہمیں فیصلہ کرتا کہ ایران ہے پائے تخت کہ تہران ہے آئیرا بڑھ کر وہ بیار مکران ہے کہ مکران واسطے شہر چابہار ہے میں بھی چابہار کارن تھے گوڑا ایش کیپیٹل بدل کرنے کا سر اول اس طرح ہمیں جست میں نے جواب بدے کہ ایران جندہ را وطر فائدہ چی رسیتے ہیں آئی کھوجام چیزاں چاہ رہتا اور یہ کیپیٹل بدل کرنے کو بلوچستان اڑے جا گئے یار گئے تھے بچا بلوچستان مغربی بلوچستان یک گنج وقت ایرانی لیڈر رہبر خامنه‌ای گوشته که مکرام مزنین گنجی که یہ گنجا ما پیسر قدری نزانتا و هنو ما همجتا که یہ گنج ما باید چرے استفاده بکنی ایران کا کم کی من اجازه بده من رو گیشتر بلوچستان 1928 تا رضاشاهی پانگاه پیسری دیناستیا پهلوی دیناستیا رضاشاه قبضه کرد سی فوجی دیم داد بلوچستانش یک هفته جنگش کرد انگلیس کمک کردن تو بلوچستان حکومت دوست محمد خان حکومتش پرشت و بازیم بلوچی کشتش و رنده چه تاریخ و بلوچستانش ٹھوکر کو ہمیں مغربی بلوچستان ہنو بلوچستان تا 4 ایالت ہے یکی ہمیں سیستان بلوچستان ہے یکی
جنوبی خراسان و یک بحری چه بلوچستان تا کرمانی ایالت های و یک مزنتری هم بحری تا هرمزگان، یعنی چه بندر عباس بونگیج بیتن، چه خلیج عربی، خلیج فارس لحتی گوشن تو لحت گجر گوشن خلیج فارس و عرب گوشن خلیج عربی، چه بودن بونگیج بید بودن گوڑا مخکرانی مثل تیا بونگیج بید چه بندر عباس و تا بندر کراچی ها. نو دیه سرا پیشی که وحدی شاهی زمانه گد گجر تورسید که یه بلوچ ما شانی مملکت ها شانی سرزمین ما قبضه کتا بزور و شان می حاکمیت می حاکمیه نمانند و تورستش که گوشی شان ممکنه یک زمانی بطی استقلال آجویی بگرند چه ما جدا بند. به می خاطر گجر گوڑیا سیاستی پیش بو که بلوچستان عقب یعنی پدی بداری چه اقتصادی جهاتا چه یونیورسیتی و وانوی کی جهاتا چه اینفراستراکچری جهاتا درو بلوچستانی عمدی پدا داشت، یعنی اسکولش حتی نیا اول بلوچستان ها، یونیورسیتیش نیا دیرش یا بلوچستان ها. و یکی چه وزیر امور خارجه ایران نام خلط بریت گویا که چه اروپایی آمریکایی چه جورنالیستی گوشتی شما بلوچستان پچی چو بازه گوار داشته گوشی یکیتشین که می سیاست و تمشی بیته ما تورسته که یه بلوچان اگر لاپش سیری بیته اگر واننده ببند گوڑا شان فکر تو آزادی کنن گوڑا گو سوویت یونیون کمکا بلوچستان آجویه گرند تو چه ما جدا ما به همین خاطر ما بلوچان وارو بزرگ داشته و نامتحد چلا سیاسی چند ایالت تقسیم کتگا که متحد مبند و که فکر وقتی ورا که فکر وقتی لاپا ببند تو و سیاست و آزادی فکر مبند. نو وقتی که یه حکومت 1979 قبضه کو ایرانی مثلا شاهی حکومت پروشت گوڑا شی همه سیاستان شاهی زمانگی هنگه ظالمانه تری پیش بردند و یا دیگه هم تبعیضی بغیر که ملی تبعیضان بغیر که قومی تبعیضان و زبانی تبعیضان یا تبعیض دیگری انگیش بو و آشین که بلوچ سنی هستند و تهران حکومت شیعه هستند و چیون که بلوچستان گوڑا با مسجد ارد کنگا اردی کرد و حسینی اردی کرد و کوشش که بلوچان شیعه بکن و بلوچانی هم واکنش ریاکشن شیعت که بچسبن گوتی مذهب و مقاومت بکنن در مقابل حکومت مرکزی سیاستان کامان شیعه بکنن. نو په همین خاطر بلوچستان هنو یکی چه عقب مانده ترین ایالتان تا ایران و ایرانی سن عمر مردمانی 66 سال میانجینی سن تا درانی ایران بلوچستان 50 سال، یعنی بلوچستان 50 سال مردمان مرم و شی هم اگر که مقایسه بکنیم که آفریقایی هم پکیترین کشورها بودا هنگی گشترین 55 و بلوچستان مغرب بلوچستان سن مردمانی که مرا 50 سال شی نشان دن که یه حکومت چین ظلم کتا تا بلوچستان و بلوچی که مقاومت کن بلوچی که شبت حقا دفاع کن یا کشیدن زندانی کنتے یا تیربارانی کنتے و هنو ایران مقصد هنو ایران کو مشکلی مزنی گیر کرده نه ایرانی مزنی شهران آب نیست نه مزنی شهران آب نیست شان
مثلا مدن شهر کجا تهران مشهد شیراز اصفهان تهران شیراز مشهد شان آب خلاص بیتین زیر زمین آب داری خلاص بیتین نشان 30 سال دیگه این چون مردم بودن زندگی کتن نکن نشان تصمیم گرفته که یه مردمان باید بیارین تا یه 30 سال که بیارینش مکرانی تیاب کشا چیه که آب هستن دریای آب هستن ما شیرین کنین یا آب دهینه و هنچو هم دریای بلوچستان دریا بلوچستانی بسلا تیاب استراتژیکی ژئوپلیتیکی میچیه و باز مهمه هم پا چین مهمه هم پا هند مهمه هم پا یه دیگه مزین کشوران اکنومی مهمه و یه خاطر گوشی که ما اولا 10 میلیون یاری رنده کم کم گشتش کن 20 میلیون 25 میلیون جمعیت محلوک چه مرکزی شهران ایران آرین یاریم بلوچستان مکران و قرار این که 27 شهر چه آبادان تا بندر بلوچستان گولدسمیتز لینیا 27 مزنی شهر ارد بکنه 10 شهر بلوچستان مکرانی ساحل بلوچستان مکران تیا با ارد بکنن و اگه چنانچه یه کار بکنن بلوچستان جمعیت تو بازی 5-6 میلیونه و وقتی تو 20 میلیونی کاره بلوچان دیگه چیزی پا شرش پشت نکی بیده و بلوچانش هم جست نکنن یه ترهانه هلند بلوچان هیچ جست نکنن یه ترهانه یه پروژه و یه تهران تا وزارت دفاع تصویب کنن تو اردش کنن تو یا ایدان اجراش کنن یا ایدان پیادش کنن بلوچان زمینان گرگند چه بلوچان او ایشه ما گندگن که گسان بلدوز کرگا یا مخلوق ترکش گا فیسبوک چی دیگه یک چیزی انگتا اون ذهن هستن که हमें یکی ویشه که हमें प्लानिंग तो कुछ है कि उधर आपे कमी उधर मदनी आबादी कारी इधर बलोचर अकलियत ता और कजानी चो देखे तो 20 मिलियन कार है इशन सरे एयर कंडीशनी जुबान चुना गार है इशन जंदो गार भी रोजगार इशन चुना पैसा दे न उता भले देखे एक चीज़ अगर तो चाह रहे कि म्यानुस्तमानी हवाले के डन्नी हवाले अनु के सीरिया शिकस्ता ची बाद नु उदा मतलब बाजें ईरान डन्नी प्रॉक्सी बुतगा के आकारा बुतगा आया तई ख्याला चुशे प्लान चुशे गुमाने हम बुत करतगा के यूतियमा के मिलियन नहीं हिसाब आया डन्नी प्रॉक्सीज आया वो यारी तो हमें तो बलूचिस्तान तो जागा बेदंगो अभी छाबार होती कैपिटल بله لاتچا اوتی مردمان هم کاری تمپچی که ایران حکومت زان که مردم ایران مردم حتی گجر چه یه حکومت پشتبانی نکنه آمان هم یاری تن فاطمیون زینبیون چه افغانستان و چه پاکستان هم یاری تن و همود بلوچستانش لوگ دن تن جاش دن کارش دن سامانش دن آن چیه لوٹن دیگر و هوا که محلوک بسلا اعتراض کرد وقتی محلوک مظاهره کرد گودا آوانا پانک کند که محلوک بجنند و بکشند و یه کارش کرد اما زایدانی وقتی که 100 نفرش 1 ساعت تو کشت کمی چمی وقتی پروکسی ممبران پروکسی قوتانش استعمال کو خاصا چه افغانستانی پروکسی یا چه زاریان استعمال کردند بلوچانی کشگاه نو هنو یک پروژه بلوچستانش بانگیج کده و ایشی که زمینان چه بلوچان گرگن بلوچان لوگان برزل جنگند خرابش کنگند یک پرندوشی یک جنینی جنوزامی لوگش خراب کده نیم شپا شدگند تو لوگش خراب کده چوکانی آواره بودگند و شیعه که بس هزاران بلوچی که لوگانش خراب کنگند و هنو حتی کشاورزی که بلوچان کشاورزی کنند چیزی کشند موزی کشند انبی کشند یا چیزی کشند حتی آمان هم دولتی مثلا شرکتانش دادن وقتی که بیان بلوچان مزنی باغ رد بکنن تا بلوچستان سر بلوچان زمینان که حتی همه بلوچ کشاورز گوانڈوکی همت ہوتے ہیں وہ دان کشاورزی وقت مچی بدن ماهی گیم بلوچان تیابی مردم
چه طریق ماهیگیری دراهین 100 سال 200 300 سال چه طریق ماهیگیری ماهی گرک سیدا وقت عمرش گوازینتا شیون چه بلوچان گفته و داته چینیان گو مزنی مچیه من لانچ هم مزنی تریل گوشانتش ترالرش گوشان چو گوادر آیا شاهن چو وقت لنگر دوردن دریای توکا شان ماهی گنه دراهی چیزی که موجودی زنده هچ دراه چی هم شان روپی تی دریا بنا رو نا تو یعنی دریا پهک روپی تو یعنی نوشی په اکوسیستم دریا خراب کده ماهی په همین خاطر بلوچان جاشوان ماهیگیران رما و سومالیای مرزا بین المللی مرزا په ماهی گرگا و بود هم سومالی دوزانش گرن تو بندیگش کنن تو مزنی پیسه لوٹن کاوان آزاد بکنن و بازیم بلوچی هنو مرته بودن تا هم سومالی دوزان زندانان چیه که و گرگ بودن ایران حکومت هم هیچ کاری نکن پاوان آزادی ها نو هم بس کن جاشو دن لانچ آوان نه هم بس کارگرن آوان مثلا 100,000 دلار با نیستن که بدهن آوان محلوک آوان آزاد بکنن نو بلوچ بازگان بلوچ کشه که بند بلوچ شغلشه بلوچان گفته بلوچ زمینشه بلوچان گفته و هنو گوشن که اوکی ما به اصطلاح کپیتال سیتی چه تهران یعنی هن مکران و شی هم چو ساده نه که هن چامان گوشن که ما یاری هنو یارت کنه چیه پروژه ممکنه 10 سال تیم بلاگیتی پچکا بعد یک مزنی شهری ارد بکنم باید این هاسپیتال ارد بکنم باید ایرپورت ارد بکنم باید اینفراستراکچر رو ارد بکنم و یک چیزانا کم کم دارن کنگن هرچند که ایرانی اقتصاد باز ضعیف بیتا هنو ایران بلوکه ده اقتصادی بارو چه آمریکایی نیمگا و اروپایی نیمگا بله همین کمی پولی که هستی ولی تب بلوچستانش خرچ کنه پی پروژیان دیمه برگا یعنی پروژیان دیمه نبسته بعد 2 سال پیشا بندر چابهاری یک قرارداد یا اگریمنتی گو چینی بس 25 سال بندر چابهاری اجاره دا چینا نو چین بخاطر همین بلوکیدی که هستن اقتصادی آمریکایی هنگه ترسته که بیتن ودی پروژه اجرایی بکنتن بله حکومت ایران داری یک کار کنه 400 میلیارد دلار بندر چابهاری با کتب چین داتا یہ 400 میلیارد دلار چون بکنتن یعنی چینیا چهمودان کارگر بیارن چهمودان انجینیر بیارن پشان یک شهر پیشرفته شهر ارد کنن که شان زندگی بکنن و تو زان چینی کلچر فرق کن چینی دین فرق کن چینی درای چیز فرق کن شان تو بیاری تا چابهارا بغیر که مردمان جوز بکنه و کنارشان بازی گجری بیاره بازی نزانان پروکسی و تی نیروان بیاره خب بافت جمعیتی بدل بیتن شان مشکل فرهنگی وجودی هلته مشکل مذهبی وجودی هلته مشکل دیگه مشکل وجود چالش وجودی هلته اجتماعی وجودی هلته و بلوچان هیچ حقی نیستن که اعتراض بکنن اگه اعتراض بکنن کشانتش بنابراین ما بلوچان مغرب بلوچستان باید چوتی گوهار براتان چه مشرق بلوچستان آوان جودا و جونزا یاد بگیریم که هم بسلا بوتی مخالفت مدنی جونزا دیما ببریم مثل مهرنگی جونزو یه دیگه بانوکانی که هنو پاکستان دیما وشتگن و هم چوه سرمچاران جون بغیر کی دینا ایران حکومت خدا نه بچی که ایران زانتے کہ یہ بلوچستان مزنین گنجی بلوچستان ہمیں دریائی بس پدرانی یعنی کم وچنے کا پتہ یک سوال یہ کہ ذہن کہ
अन्नी की मसला ने अन्नू ये किसी के कैपिटल है के पाए तख्त बदल करने के चाबहार आए ये साजिश और प्लान पर इसे पैसा बलूचनी वो ज़मीन हो कब्जा करने बूतगा बलूचनी इलाका हम पर बूतगा उदा हूँ बातें केस बूतगा केस ना होता जो एरिया शहर तो ज़बरदस्ती कब्जा करते थे भले अन्नी तो ख़ास कर जायदाना और चाबहारा ये कम मदनी शहर दानक बनते हैं इदा मतलब कारखाने हवाले या एक हस्तबूत पेसर कारखाने हवाले या बलूचन लहसन न रसी थे या के इसी अर्थ बलूचनी आप पीरू की गैस बूत जायदाद बूत आने का बिल्डोज कुर्त आनी तो वती डन्नी मर्दों वार्ता निंदारी था आने लहसन था आमद कार करने गया बलूचे बहता कपता अमा सिर्फ तेल कशी कि हर रोज़ कुशक बू हो गए हर रोज़ सोचक बू हो गए हर रोज़ तीर गुआरी कनक बू हो गए ये चाबहार जायदा ने के तह निश्चित के बार्डर सर आंगो चोना हाँ नहीं इस ना नु ये दिगा एक प्लान ये मजीद इजाफी करते थे कि मानो कैपिटल के कार्य दे शिफ्ट करते हैं एदा हंचुश के तो गोश्त के बदने मर्दों में हूँ कार्य आबाद कंगो और एदा नु ये बला ही यलगार दे बलोच छेवड़ा उछती थे आया बलोच खामोश भी निंदी या के के बलूच खामोश भी तो मन इंदी गुड़ा बलूच गार भी थे बलूच ज़बान गार भी बलूच दूध रुवेदा गार भी वो बलूचान हम देर नस्ल या कुछ नस्ल रांदा देखिए मैडम ने तुम कुछ चीज़ बलूचा हम जो में से अमेरिका इंडिया पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलियाई अबोर्जिनान हंच बांध अगर बलूच होते जो मकान तो ये मची गजेरी दिया माँ गिफ्ते हैं माँ बलूचा हम थानकाई गजेरी दिया माँ गिफ्ट न करें माँ बाद कोशिश बकने में कोशिश करें गुयरी कोमा बच्ची ईरान ये मल्टीनेशनल कंट्री व ईरान बस गजर नहीं जिंदगी के ईरान तुर्क हस्ते अरब हस्ते कुर्द हस्ते तुर्कमान हस्ते गीलाक हस्ते माजनी हस्ते मई पार्टी कोशिश करते आलियांस ऐड बकनी वो ये देखे कौमा के आवानी हक हम परंग बलूचानिया जाये बुता आवानी हक हम गिराक बिता ना बल्कि गो आवां हुर भी नो ये हुकूमत बपरोशी रंदा मागुशिं के ये हुकूमत के प्रोस्ट गुड़ा ये प्रोजे वत पुरुषान तो रंदा चारिम अगे तुंत वती आजुये बगिरियां कर रही तो आजुये गिरियां अगे बसला मंतगई सियासत हमारे इजाजत दा तो जहानी सियासत पावर हमारे इजाजत दा तो शाम अगे ना मागुशिं के ओके गुयदी कौमान या हुकूमती यारें के मारा था बलूचिस्तान वती वात वाजही बरसी थे वात मास्टरी बरसी थे था ज़माने की मावता कुवता गेश कने रंदा था दिखे फुर्सती दोमी फुर्सत गुरुती आजुये गिरी भले मपहर मिसल सनारी बता रहा आमादा बाद बकनियन येरा मुमकिन पुरुषी थे ईरान ये महलुकाना ये कौमाना शान फजूरिश दाश्ता है गो सलाहिश दाश्ता है गो हम देश शोर करते हैं वहाँ चुचा ये तजादिश आस्ते हैं चुचा हम देश बाद ये थे कि हाथ मन है आलात ये तजादां बैन पाकिस्तानी कौमा हम नियस्ता इनका कि बैन फार्स और गजरो तुर्को अरबो कुर्दो बलूच आस्ते फहमी खातरा के अगर ये हुकूमत बपुरशी इम्कान शी कि ईरान कोल्ला बपुरशी तेके बीतें बाज हैं वहाँ नुख पेसरा अरबी केशवरान शियर न लौटता इसराइल शियर न लौटता अमेरिका और यूरोपीय केशवरान शियर न लौटता भले हन्नु मने है आला कम के आवान वती पॉलिसी बदल कुता वजाना के या शी मजनी ईरानी बनाफ एक अरबी केशवरान न हैं बस बेहतर है कि ये कौमाने के गजार नयात व हुकूमत इस दास्ता नबती 7 साल तो का शान कमाक बकने कि शावती आजुये दास्काम बगैरांत व ईरान टोकोर भी थे
وان خیال هم راحت بیتی چه مزنی ایران مزنی پاوری و ما باید چه یه فرصت باید استفاده بکنین نهایت استفاده بکنین که وقتی حقوق بگیری اگر واحدی که گریت گیم یک کت عادی 100 سال پیش گشت 100 سال پیش بلوچ 3-4 بهر بود ټوکر بود 3 کشور توکا ما وترتو تیم وتی حکومت وتی وات واجی حفظ بکنی هنو واحد انتی که یک گریت گیم دو هنو بونگیج بیتا یک طرفی آمریکایان تو اروپایان تو یه دموکراتیکی کشوران یک طرف دیگه روسیان تو چین تو ایران و پاکستان و یه پروکسیان انتی گروه ما باید چه تضادان یه کشوران باید استفاده بکنیم و باید آجویه بگیریم یعنی امکانی هستیم پچی که وقتی که شورایی پرشت هیچ که تو نبو 5 سال پیش شورایی پرشت هیچ که تو نبو که شورایی گویی عظمت گویی مزنی یا اتم بمبی که هستیم بپرشیدیم بله پرشت یوگسلاوی هنچی وقتی که یوگسلاوی پرشت مردم فکر نکن که یه دراهی کشوران یه دراهی محلوکان قومام آزاد بند تو وقتش کشور بند تو وقتش ملک بند آزادی بله سوویت یونین وڑے بلائیں ملکی کے سپر پاور آہوں پروشت بله بله نو ما باید من تصور مکنین که یکی دیگه یه تین ما را آزادی دانته ما را آجویی دانته نه ما باید وقت کوشش بکنیم نو بلوچ شهر طرف شما دوست نیستیم شما شهر طرف دشمن هم شما سه کشوران باجکوتر گوشن اسلامی کشوران هر سه این کشوران بلوچ کشن و بلوچ حقوقش ضایع کرده گفته گشت یا ولی تو گپای ته پیسر کمو چارو کن کمو گشت سرپدی بده کہ چونها چین اور ایران مطلب اقتصادی اور عسکری ایک ایگریمنٹ بھی ہوتا چونہ چشک تو گشت کے 25 سال تیاب ہے ساحل آئی چشک ادھر سی پے کے حوالہ کو پاکستان کے ایگریمنٹ کرتے تھے ادا ایشی کرتا ہے کہ گوادر چین سوری مکران ادھر ساحل مکران ایران ہے قبضہ بلوچستان ہے چین دستہ دیگ بھی تھے گڑا باندت روچا کہ چین ہنو ادھر بیعت بلندی آبادکاری پہ کہاں گڑا اسی منظر تو چون پیش کرنے کہ او دے بلوچانی عاقبت چی بھی بلوچان آیا روزگار رسی نہ رسی زندگی تو چی بدلی کے بچے چین ہدف شہی قرار داد ہے کہ چین چابار مثلا آرڈ بکانتے ہیں وتی سامانان بیاری چبودان گو ماشین گو ٹریلیش راه بدانتے ہیں یہ دیگه کشورانی که یہ دیگه ملکانی که ایرانی برز آیا نه بهاش بکن بعد چین احتیاج هستن که گاز و تیل و شام بگیبتیم ببارتیم و دیگه سامان مواد اولیه گوشن دیگه گجران یعنی سنگ و شان ببرن بودن و تبدیلش بکنه به کالا به سامانش تبدیل بکنه و یه شیء طریق دریا لوٹان یه کارا بکنه نه سیلک رود لوٹان آرد بکنه دریایی سیلک رود زمینی سیلک رود و هنو گواده را کم که مشکلش گیر کو اول ایرانو گو هند قرار داد بس چابار سر بله هند بطور پشت کشید بچه که هند نلوٹید که آمریکا چه ناراض بکن تو اروپا چه ناراض بکن وقت که بلوکیدیت اقتصادی بلوکید اکنومی بلوکیدیت چه طرف آمریکا هند بطور پشت قراردادی مچی منحل کو لغو کو گوڑا ایران شد چین یا گوشتین چین بودن گو گوادر تو مشکل گی کرتا گو بلوچان بیا ما طرف چهبار دین چهبار گوادر باز فاصلش نی نزدیک همه و استراتژیک هم یک پیمه بیا گوادر بیا چهبار آباد بکن تو ما را کم پیسه بده ما برای اونگو وقتی شهران خرچ کنین
چه بار معترض ایم. نو چین هم خدا لوٹید که بیایتیں وہ دان بندری آٹ بکن تو اسکلا آٹ بکن تو بنافنتی نه بله بلوچان چیه؟ بلوچان هیچ یه پروژه آنه هیچ نافی نیستی، فقط بلوچانی زمین گرگ با بلوچانی هویت فرهنگی زبانی چرش گرگ بیتیں بلوچانی آب برا هنو ایران 2 پایپلاین مزنیه 4 متر شانی مچیه من بلندی تو پهنات نه 4 متر بلندی 4 متر پهنات پایپلاین نه یکی چه بار برند ودان تاش ایران شمالی مرز مشهد نو بلوچستان همه دریای آب شیرین کنه نه همه دا وادا همه ده هلان تا دریای پد دور ده نه وادا هلان تا وادا آب شیرینین برند روچی میلیون ها لیتر آب میلیون ها لیتر آب برند شی میلیون ها لیتر مچی هم وادن تا دریا دور بده شی گوڑا یه دریا 10 سال توکا قلزت وادی برزه گوڑا ماهی که هم نتوتن زندگی بکنده نه وادی دریایی بیته نو پرشان پروان نیستن شان فقط بلوچان هم ماهی که هم چری گرند یکی ها یا پایپلینی چه جاس کا هنو برگا اصفهان و آنگرا نو 2 پایپلین برگاتش پدا جمعیت هم یارند یعنی قرار 8 تا 10 میلیون هنو بیارند بودن زمینان بلوچانی گفته لحظی زمینان گفته که کشاورزی لوٹن بکنه پای مردمی که یارند و آمان کار بدهن لحظی کارخانه آرد بکنه فکتوری آرد بکنه پا آمان کار در بیجان لحظی هنو لوگ آرد کنگند و مزنی شهر آرد کنگند که آمان لوگ مفتی بدهن وقت تو یکی بیکاری مردم اسفان تو کائیں یا تهران تو کائیں تو گوشه بیا مطلب لوگ دیں مطلب کار دیں ایدم بهترین تیابیں آبیں دریائیں تمام امکانات راستن گروه مراز و نیستن یہی تحمدان خب بلوچ چیه بلوچ مجبور بیتن که یہ زمینان بلوچ زور تو نکانتے نه چه بار زمینان چه تهران زمینان گرانتر آنا بلوچ مجبور بیتے کشتر بروتے بار کشتر بروتے برو دهاتان گوند کے آبادیاں نا اور شهران جو کا گجر بیتن و دیگه قوم بانتے کم کی پاشترا دهاتان جو کا اور گوند کے آبادیاں بلوچان اما زندگی 7 سال پیش یا ہوتے دیم آباد ببرا نا हमें हाँ वो देखिए एक चीज़ पता कम वो मैं चारों कन्वोश को कि वो दे और आलम गप्पों के हर ईरानी कब्ज़े बलूचिस्तान था निश्ता चा तुरिया सरावाना या कि चाबहार या कि कुछ जगह निश्ता पता बलूचिस्तान जिंदों 4 जगह बाहर का नबूद और आल बलूचिस्तान था गप्पों के वो दे बलूचारा निश्ते के बलूचारा वो ती ज़ुबान है वो ती दो रबीदगे वो ती इक्तिसादी या कि माशी जावरा निसरा चिंचो आज़ादी हस्ते हैं या चिंचो वत मस्तरी हस्ते हैं بلوچ زبان اجازه نیست که اسکول بانه نه هیچ یک اسکولی وانه نبوده بلوچستان تا هیچ اسکول بلوچ زبان اجازه نیست و بلوچ یه نوکین نسل بلوچ زبان یعنی شداز دیگه یعنی 50-60% فارسی استعمال کنگه نه بلکه انگلیشته نو یک زبان زانتی کارنا جهانی سویدی همه شی گوشته گه که شما بلوچان مغربی بلوچان خاصا ما اگر شد چوکان بلوچی هوار مکنی یک کاری پا بلوچی زبان مکنی 50 سال دیگه کن بلوچی زبان وہ نا آنی مگه گار بید و بلوچی گود فقط منتا همی گود مردینی و جنینی ولی آدگه دود رو بیدگان بلوچیش باز کم رنگ بیدگا بلوچی مهمان نوازی میار جلی
شجاعت شندرو کمرنگ بیتگم متاسفانه بعضی جگہ میں جس نام ہے ہوں بلوچی ایرکن اگر نیلی ہوتی زاگا نسرا کے نام و تهران یک لیست اد کتا دیتابیس جدی نامند تو عربی نامند گوشی یه نامان شما بیلی شیر محمد و نزان دور محمد و نزان شیحک و شیح مرید و یه نامان دودا و شان شما حق ندار بنادی نیلا ہاں وہ دلاتے ہیں ایران نژاد ان نام اس کی تبادل کرتے گا میں بلوچ ہوں میں جس طرح تیشنی ایران دوست یه نامان یه فامیلان پروانی بیلی سرخوش ولی مسی میلی وتی اصلی فامیلان میلی نه دیگه من فامیل اصلی بورانزی من بورانزی تایب ولی من فامیلش کتا سرخوشه مثل جلده و کانا دیگه یک گپ پیش که انی ایران ارو دا مطلب اگر مارشل ای نبود تو مارشل ای سخت تر بود نه که هر کسانی تا انٹیلیجنس بود که هر چیز ہمیں پرمیشن سرا اینی کتے ड्रेस ती बातें जाकर हम बताती हैं मूड दुरान चीज़ हमारी मुताबिक होती दाश्त करती ना पे ज़ोर ज़बरदस्ती होती मखलूक़ा तेरे दाश्त चलाएं तौर चलाने लगे थे बलूच आर वादा जाते कि पेशरा सुन्नी नाम ऐसे जाते कि भले आ रहा ऐसे बलूच जाते कि हालांकि सुन्नी तो गंदे के उधर इसराइल है उधर फ़लस्तीन है सुन्नी सपोर्ट करने का ये बलूच ने कुछ कहीं इधर ईशानी भले हम नाम सुन्नी जाते करते और बलूचानी था हमें चीज़ें ये करते कि एक मजहबी तफर्रुकात एक मजहबी शिद्दत शी हंसते हैं भले नू जोस्त के दो चीज़ जोस्त या किसी आया बलूच सरपद भूता कि मार एज ए बलूच उधर जना को कुछ वो आई दूमी जोस्त के फ़र्ज़ का बांधा तो रोचा में कि बातें मर्दूशी कि भाई ईरान की एक फेडरेशन नहीं मगर बरा अगर एक फेडरेशन ही भी थे ये मुल्ला ये दूर भी कुड़ा बलूच एज ए कौम उधर ज़िंदगी कुर्त का या आरांच पाकिस्तान बड़ा लाजमन आज़ादी लूटी होती मुल्क की रियासत लूटी बच्चा मैं वली चो बाद आजीव वीतन व फेडरेशन अगे सिस्टम फेडरल बियारे مثل पाकिस्तानी सिस्टम रिस्क किसी बाज़ के कार मगन जवाब मदाना पची के मगे गजर च पंजाबी मॉडर्न तर वरना है कि पाकिस्तान वकुशिन का जवाब न दा ईरान जवाब दाते बनावरी ये फेडरेशन एक खबर है एक ताकतीकी के लाहती चा पार्टियां कारबोर्ड दी कनाना मैंने हाला फेडरेशन ईरान तो का जवाब न दा पची के गजर फेडरेशन हम न मानते हैं و اگه هم فدریشنی بمانیتن همه استانی فدریشن یعنی همه ایالتیان بلوچستان 4 ایالت توکیں ما اگر لوٹیں فدریشن ایڈ ببیتیں بعد دراہیں بلوچان یک ایالت توکا ببانتے آوانی که هرمزگانند آوانی که کرمان توکا ہیں آوان خراسان توکا ہیں آوانی که سیستان بلوچستان توکا ہیں درو یک سرجم با و گجر حتی هما دموکراتیکی گجر شیر نمانیتن گوشی نه شما رو کموکی مچی دهی یعنی خود مختاری خودگردانی و اتواجهی کموکی شما رو دهی مثلا فرانسه حسابا مثل سویدن حسابا بله شی که شما دراهی بلوچان یک جنبی شیمان نمانی درای کردن یک جنبی شیمان نمانی چون فدریشن بر اساس زبانی مرزان هویتی مرزان ملی مرزان شان نمانند کجا و بنابراین من حالا اگه ایران بپرشیده ایران رو جنگ داخلی بیتند و ایران اگه حکومت بپرسی ایران جنگ داخلی بی تو شیء جنگ داخلی ایران پرشت بیته و دیگه کشور آذربایجان که مزنترین بعد پارسا ترکان آذربایجان ترکان آوان وقت یک ملکی هستن آزادی ملکی هستن آذربایجان و
آمانا هم ترکیه چرش دفاع کرده ہیں آمان بلا فاصله روان هور بنگو آذربایجانیه کردان هم برحال تا عراقش اقلیم کردستانش هستن کمو که وطواجهی هستن و چان سپورت کنده عربان هم کشورها عربی سپورت کنن منطقه ما بلوچان بستگی دارید که مشرقی بلوچان کجا رسند و دیوات واجه یا و پیسر ما آزاد پیسرش مشرقی بلوچ آزاد منچ پاکستان میں مسئلہ کم که کمپلیکیت پیچیده جوانی का पेश दीवान बूमर ची बाजन चीज में से कैसे तो दरबो माते मिन्नत वारा के तुम्हारा वहदा तो शरफ दा एक बारी पता थी लक लक मिन्नत تشکر مهربانی